şaşık hav Toylarınız toylarınız Uğurlasın ermen dilek hav Oylarınız oylarınız Bir iki geçer asadım Nurcan olan hav oylarınız Bir iki geçer asadım Nurcan olan hav oylarınız Hav ey hav ey hav hav
aytıp dursun, jırav baksın. Toylar üstüne jene toylar biri, aytıp dursun hal artist baksın. Basınada kutlu bolsun toy menen sazı menen şıraylı boy toy degeni. Meyman keler her bir oy menen kızık bolar karekenin toyda. Avlamlar assalomu alaykum hurmatli aziz meymanlar, birge bugun quyoshli Qoraqalpoqistonimizda asmanimizdan şık yerimiz tunash xalqimiz bayramlarga toylarga ulaştırıp atırgan bir paytda. Sonday ajoyib sanada ullu şаңарaq Abdukalipovlar şаңарағында birge bizning Salamat ağamız hamda Elmira jengimizning şаңарағында toydun baqsı sünnet toy baslanmoqda izlerim. Birge tarbiyada boy sürüp kamalga keltirip atırgan perzentlere Diyarbek balamızning qo'lini hadallab musulmon qilib elning xalqning qatarına bosib atır ekan. Musulmon bo'lib atırgan balamız elga belgili el basqarganda ulkan bir azamat jigit bo'lg'ay deymiz. Hamda o'zlarining şаңарағында o'sынday ajoyib quvonchli kunini siz aziz mehmonlar bilan bo'lsuv maqsadida Shimay qilamizning o'rayida shaylasgan payizli to'yxonamiz Muzaffar to'yxonasida dasturxon joydirib, kun birletib sunnet to'ylar berib atır. Demek aziz mehmonlar, ullu şаңарaq Abdukalipovlar şаңарағында baslanib atırgan o'sынday ajoyib shaytana to'yimizga, sunnet to'yimizga payizli to'yxonamiz Muzaffar to'yxonamizning to'y dasturxonuna kelgan barcha mehmonlar, xo'sh kelibsizlar ag'aylar. Rahmet. Sünnet demek oldun jigit bolğana, elдің жүгін желкесine alğana. Zaber deslik jol basında turğana, sünnet toylar kutlu bolsun kalkıma. Demek aziz mehmonlar, bugün keşemizдің kahramanı Diyarbek balamız hazır, nar tüyelerge minip toyxonamızның işkerisine qaray kiruge tayin turupta. Olay bolsa barchamiz birgelikte ajoyib sazlı sohbetler menen, qo'l şapalaqlar menen bugün keşemizдің kahramanı Diyarbek balamızda kutub alamızda izler. Marhamat. Musulman
dostlar, bizim Diyarbakır balamızdan, diğerlerinden toymanamızda aylanıda devam edeceğiz sizlere gayriler. Muhancılarımız özünün bir şahsı tileklere, dua, patiyalarımızda aşık dep şerelap verişin ortamızda şanaraktan bir qatar şahsı ülkelerini mürat etsek. Olay bolsa izler biz ortamızda şakramız, bizin Salamat ağamızdan ata anası, Ayab ağamız bilen Halima şapamızda ortamızda şakraya izler. Kalaberdemdeki Murunduk ata yenesi, İhlas ağamız bilen Demekan apamızda ortamızda mürat edemiz. Yani de usul şanaraktan bir qatar şahsı ülkeleri Ayşe atamızdı, Abat ağamızdı, mineki ağası, Bakbergen ağamızdı, Jezdesi, Uzak ağamızdı, Kalaberde Jenedemdeki Salamat ağamızın dayısı, Bahtiyar ağamızdı ortamızda şakraya. Jenede bugünkü toyumuzun aziz mimana, yani Kudağa yapamız, Raya Kudağa yapamız ortamızda şakramız. Kalaberdemdeki su, Kuda tarifte gelgen jası günahlarımız, Mırzabay ağamızdı, Zerbbay ağalarımızdı ortamızda mürat etemiz izleri. Demek atalgan hürmetler jası güllerimiz, peki Salamat ağamızın atanası, Ayab ağamız bilen Halima şapamız gelsinler. Murunduk ata yenesi, İhlas ağamız bilen Demekan apamız gelsinler. Jası gülleri Ayşe apamız, Abat ağamız, ağası Bakbergen ağamız, Jezdesi Uzak ağamız, Kalaberdez dayısı Bahtiyar ağamız, hem de Kudağa yapamız, Raya Kudağa yapamız, şerede Uda tarifte gelgen jası güllerimiz, Mırzabay ağamız, hem de Zerbbay ağalarımız. Marhamat atalgan jası gülleri ortaga geleyik özlerimizin jaksı deklermenen toyumuzda aşık dep şerelap veremiz. Dostlar, demek hürmetli aziz meymanlarımız azında tınçlık saklap başlayınızda katlarınız ve makaratlarınızı iltimas ederiz. Sebebi nege şanaraktan bir kadar şahsı gönüller gelip atır. Hürmetli şahsı gönü atalarımız, apalarımız jene bir mərtə başlayınızga assalamu aleykum, hoş gelipsizler. Başlayınızga baslanıp atırgan toylar kutlu mübarek olsun. Nege bugün umlu şanarak, Abdükali kutlar şanarağında bizim nege Salamat ağamız hem de elinlere jengemiz ata analık farzını orunlap, terbiyalap gösterip kamalga geldirip atırgan prezidentlere Diyarbakır balamızın kolun hadallap Müslüman kılıp atırgan Müslüman bolup atırgan balamız Alpamızday aybatlı, yer nazarday gayratlı jigit bol jetilsin deyimiz. Nege su şanarakka arnalgan özlerinizin bir jaksı tilekler, dua patiyalarınız bilen bugün baslanıp atırgan usunday şaytana toyumuzda aşık dep şerelap veresizler. Demek olay bolsa biz ajayip tilek navgatana yendirmeki bugün toyumuzun aziz meymanı su şanaraktan Kudası buladım ki Kuda tarifte gelgen aşası gün aksakalımız bizim Mırzabay ağamızın bir jaksı tilekleri bilen toy tileklerini baslandırayım. Mırzabay ağa hoş gelipsiz, toylar on bolsun. Marhamat. Assalamu aleykum, bugün beni toy meymanları, bugün beni köybalarımız, salamat kızımız, Ümmire'nin balasın kolu, halalar, tazalar, Müslüman kılımadığım bilen Müslüman ortamlarımızda önce gitmesiniz. Şu balamızın oku varlan toy, oku tükergen toy, kendi alan toylarına, toyuna gidecekleri kızaların beri toyları çok kızıklar görün nasip etsin. Toylar nasıl, ballar baklı olsun, çok olayın çok. Toylarda bakın nasip ediyorsun. Rahmet geyleyle şahane. Rahmet, salamat bolun nege jaslı günü Kuda ağamız aytılgan tilekleri kabul bolsun deymiz. Al bir şeride ajayip tilek nöbetlerimiz devam ettirek, o жерде apalarımız ruhsat beredi on çıkar. Erkek adamın jolu oldu bolup hesablanat apalar durs emaspi ya. Biz jaslı günü ağalarımızdan tileklerimiz devam ettirebilik bir ruhsat koyap. Demek olay bolsa bir şeride su ağası bolmaydı, yer ağası bolmaydı nege jaslı günü aksakallarımızdan kimden devam edeyik? Ayabağa toylar on bolsun, özünüz aytasız baksagal. Yer adamlar ayta versin deb apamlardan ruxsat aldım aksagal. Hoş gelipsiz, toylar on bolsun. Marhamatdagi prezidentlerimizga arnalgan o'zingizning bir jaksı tileklerinizni bildirsangiz. Assalamu aleykum, toy qatnashchilari. Bugun mana men axloq bilan to'yda hamma jinoyat bir quvonchli o'rtalikda bo'lishayotgani keldi. Juda yaxshi, hamma quvonchli. Doim hammangizni shunday yaxshi yetkazib bersin, doim baringizga uyingizda to'y bo'la bersin. Ular bir shu shigirim balamızı bir patiya vereyim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Doim ko'p bersin, bereket versin, yiyeceksin, onlara yetversin. Dasturxonlarimizga bereket versin, bol jonlarni sho'rlik versin.
Kastelerine şifa verip, derdimizde de koy verip, deryanızda tasmanlık verdim. Yetim degende yılma kaydarım, toğum degende dövül böleşine, vot bölesi, sun bölesi, dohmat bölesi, yala bölesi, tarsık bölesi, aman mübarek. Her benim namusunda yaxşı niyetleri yetkili verip, her elinizden büyüğün namusunda toylar bulup, batsak desin, toylarla katlasabileyim. Amin. Amin rahmetlerge ayabağımız aytılğımız жақсы тілеклері берілген дуа патиялары Алла таламыздар қайда қабыл болсын дейміз. Hürmetli aziz meymanlar, әмме жиналысқа келгенде сеп-серьез болып отыра беретінбіз, иә? Той иесі біздің ayabağımызды танитындар бар болса, ал бір шапалақ ұрып, тойды тойдай қылып басыландырып отырса қағайдар, иә? Salamat bollar. Aytılgan tilekler kabul bolsun. Al dışarıda şahit bilek nöbetlerimiz, devam ettirimiz. Endi kimden devam ettik aksakallarımız? Kimden devam edemiz? Apam aytsın ba? Ayşe apam ba? İğinde akşavılığı, ile bekkemdi soluğu. Kökeyi vergi bundan da elayim ahlığı menen şavlığı depnege. Su şağıraktın jası gön aşemizge tilek nöbeti işetip geldi. Aşe hoş geldiniz. Toylar on olsun. Markaman. Hürmetli Zafer Kafesi'ne çınanan ağaylar, komşularlar, dayıcıklar, bu salamatın çörek yoldaşları, nesimlerinin kurbu kurdaşları, merşini oturup rahmet. Daim sizlerde de osunday konuş, yetleri versin. Osunday Müslüman toylarda hem yağlayın tuğalan birlikte böyle severlesin. Niye bugün büyük şükürtay salamat edinem, yine bir detay. Yaşlı öğretim balasının Müslüman Hamid'in Fatiha'yı türeyinde şahır otur. Kudayım Fatiha'sı Kuda dargayında kabul olsun. Balası Kudayım mertebede şükür olsun. Kaleden okularına versin. Aklına, tahtına kesin olmasın. Mirimle perzat olsun. Atasına, şimdi atasına. Salamatta emniyana mirimli olsun. Bizlerge de mirimli olsun. Toy toylaşsın. Salamat bolun aşağımızda aytılgan tilekler kabul bolsun demesi görmüşsünüz uzak bolsun aşe. Al bu şunu da şahit tilek nöbetlerimiz devam ettirek. Endi kimden devam ettiremiz? Abatağa özünüz bak, hoş geldiniz. Toylar kutlar mübarek bolsun. Marhamat bu жақсы tilekler bildireyim. Assalamu alaikum. Kalayat ümeki salamat. Balanızı toyun işine olarak toylar toy balasın. Ben ümeki aytkanıma yeni kabul olsun. Ben toyda göreyim ben de. Bu balamız uzun şık olsun. Hem bir toyda bilek so. Rahmet, salamat bolundagi abatağımızda aytılgan жақсы tilekler kabul bolsun deymiz. Al dışarı da şahit tilek nöbetlerimiz devam ettirek. Endi buniki jenede жақсы gün ağamız. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Toylar kutlu mübarek bolsun. Marhamat su şağırakka bu жақсы tileklerimizi bildiremiz. Salamat jeng. Akanın balasıdırsa toylar boğum olsun. Hemini şunu toylar etmesin. Peki yamanlar ben rahmet. Hemen toylar etmesin. Toylardan şöyle söyleyeyim. Al boğum olsun. Boğum olsun. Rahmet, salamat bolun. Dayı degen kandaydı bir bölüşegenden daydı. Dayı degen kandaydı sürgen jerde şalgaydı demekimizin. Salamat ağamыздың dayısı Bahtiyar ağamızda aytılgan жақсы тілектер kabul bolsun ya? Ama kabul bolsun dep atırjatın mı? Және де ajoyib tilek nöbetlerimiz devam ettiremiz. Және de бүгінгі toyımыздың aziz mehmoni bizning Zaripbay ağamыздың bir жақсы тілектермен devam ettirek. Zaripbay ağa, hoş kelipsiz. Toylar boң bolsun. Marhamat bir жақсы тілектер bildiremiz. Assalamu alaikum. Konuklar, salamatlı eline balasını çünkü toy olasın. Balamızın elimde bezili olsun. Yerge tanavlı jigit olsun. Solarda toy bize deyisi bitti. Toy balan ben rahmet dilemişim. Analarım bölge tuğanlar olsun anaşır. Yerlerden siyeni kırlarsın sen anaşır. Sender bakar şöyle. Rahmet, en son kuda qaydar. Siz şapala vura verin mi? Sizlerge жақын adamınız be? Her kim özüne жақын adamlarga şapala vuruladır sizlerge. Rahmet, salamat bolun aytılgan tilekler kabul bolsun demiş. Және de tilek nöbetimiz devam ettiremiz. Arnayı Şortanbay'dan gelip
belgenen bugündeki su şaŋarактын жездеси Uzak ağamыздың орнына келip bir жақсы тілектер білдіреміз деп жатыр. Uzak ağamыздың атына да құттықтаймыз деп жатыр. Біз de жайып білек нәубетini Қанат ағамыз ба давам еттіретеміз. Хош келіпсіз. Тойлар оң болсын. Мархамат. Ассалаумағалейкум деген халық. Яғни сен саламат болыңыздар. Балаңыз қадағалап тұрыңыз. Өзіңіз оң болсын. Рахмет. Әлекет көлікті арнайы бүгінгісіне жайып шәтені тойымызға Шортанбай елатынан келіпті дейді. Айтылған тілектер қабыл болсын. Және де жайып тілек нөбеттеріміз давам еттіреміз. Туысқан деген жақсы ғой сондай да келеді. Жетпес жерін жеткізіп қол көмегін береді. Біздің Саламат ағамыздың ағасы Бақберген ағамыздың жақсы тілектерімен давам еттірек. Бақберген аға қош келіпсіз. Тойлар оң болсын. Мархамат. Мен бір құдағайлы айта қойсын. Yaxşı, küllerine salamat, balada özüm vaziften bir katalavaktan yanısı, Kur'an olsun, özgürlük olsun, doktor gibi yönetmelerinde hem ayrılığın birlikte söz veriyor. Toylar bol olsun, küllerine nasıl günlerine açan küllerine sağlık olsun, aynı yerde yaksan köyü sağlıktan çok külü oynayacağını rahmet. Rahmet. Айтылған тілектер қабыл болсын дейміз. Шайда-шай тілек нәубеттерімізді біз давам еттіреміз. Әдерлігі су жерде Қызларгүл апамның тілектерімен давам еттірек ба? Қош келіпсіз. Қызларгүл апа тойлар оң болсын. Алжас қазақ сізге енді бұл шаулық болмай сапанат екен ғой, а? Мінеке Саламат ағамыздың мұрындық атасының анасы дейді, а? Саламат ағамның өзі сізге ақылық болады. Енді бүгін сүннет болып жатырған бала сізге шаулық болады, дұрыс па? Ал демек тойлар оң болсын. Мархамат. Assalamualaikum. Nah, insyaallah selamat kelayar. Sebelum bersampai selamat balan bersampai. Tapi ini malam selamat kami waktu sudah terlihat keluar. Rahmet, salamat olun. Arasında şabala vurup oturayın ağaylar ya. Salamat bolumdagi Qizlargul apamizda aytgan tilaklar qabul bo'lsin deb shayda shayt tilak navbatimizda davom ettirib endi bugungi kechimizning qahramoni hisoblangan bizning Diyarbek bolamizning Doya apasi Su Shang'araqning Adula Mimoni bizning Raya apamizga shayt tilak navbati yetib keldi. Hurmatli Raya apa, xush kelibsiz. Bugungi to'ylar qutlov muborak bo'lsin. Nega axloq farzandingizga degan o'zingizning bir yaxshi tilaklaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Bugungi jinoyat qalay. Bugün münasebetçisi bu oturan en akıllı Müslümanlarımız halkın patyasına vereyim diye batır. Bari oğlum olsun. Kudayım akişesinin altında, atası, acelerinin altında aman olsun. Suatın жақсы günleri көп болып, әмі кесек жақсы ендеріне келе берейік. Такие қонақтар әмеңізге рахмет. Барлығыңыз үйіңізге барса жақсы тойларыңызға қарай. Тойыңыз көп болсын. Rahmet, salamat bolumdagi Xudoy apamizning aytgan tilaklari qabul bo'lsin deymiz. Alloh endiga ajoyib tilak navbati, menga bir qator analarimiz yaxshi tilaklar bildirib o'tir qo'y. Uyimizning to'rine jarasatlam analar, yaxshilikqa baqirib, shaqratlam analar deydi. Shu yerda bizning Salamat og'amizning anasi bugungi kechimizning qahramoni hisoblangan bizning Diyarbek bolamizning eng dastlab tili chiqib, nanne degan vaqtda soni tushunib, nam bergani, imma degan vaqtda soning suv ekanini tushunib, suv berib, arkasına arqalab o'stirib kamolga keltirib o'tirgan apasi, ya'ni bizning Halima apamizga kaytlik navbati yetib keldi. Hurmatli Halima apa, to'ylar qutlov muborak bo'lsin. Menga kuning bilan bir qator yaxshi gullar, Xudo-Xudoylar sizning shang'araqqa, farzandlaringizning shang'arag'ina bir yaxshiliklar bildirib o'tir. Shu tilak bildirgan yaxshi gullarga, Xudo-Xudoylarga degan qalaberda sizning shang'araqda, farzandlaringizning shang'arag'ini silab kelgan barcha to'y mehmonlarına degan ham bugungi kechimizning qahramoni hisoblangan nega Diyarbek bolamizga degan bir yaxshiliklarimizni bildirsangiz. Marhamat. Hürmetli halayıqlar, bizim balamızın silap gelip oturgan birinçimde ağayın tuğan, komşu olay, jora joldaş, hem bizge rahmetler aytamam, Kudayım üstünde hem beni jaksiyet toylarga jetkergeyiz. Bana bugün Diyarbek balamızın sünnet toyun berip, hem de kuanıp, yediratır, sok kuanışları, Kudayım uzakta sozulay. Üstü balanın okuğa kirgen, düğüngen, toylarında da usu ağayla kör göz tuğul, usu buğa olup Kudayım, şu Mr. Yüzbey aman sağ jürü bergeyiz.
Şairda ağında beri bağımız Sizin kulkiyin akıl sağımız Palapan biz bulsak sizler paramız Mihrim olar sizsiz analar Mihrim olar sizsiz Rahmet, salamat bolun vaxtımızda münəgəsində analarımız zaman bolsun, ömür jaslarımız uzaq bolsun, hörmətli anacanlar, münəgəsində axlıqlarınızda bugün sünnet toyları görüp atırgan bolsanız, Xuda qalasa, usu balanı bir öylendirgen жақсы ниет toyların görüp sizlerge nasip etsin deymiz. Al endigi ajoyib bilek navbati shagirlarga bizning Salamat ağamızın şene bir jasliklarini, ya'ni Murundiq atasına tilek navbati shetib keldi. Hurmatli Ixlosaga xush kelibsiz. Toylar o'ng bo'lsin. Marhamat, bir жақсы tileklarimizni bildiramiz. Ana yekstol Murundiq ataning ag'aylari oldi. Azimcha bola hurmati bu qishqirib, isqirib. Rahmat, aytilgan tilaklar qabul bo'lsin, shunday davom ettiramiz. Kevlindi shoq qapasi, bizning Salamat ağamızning Murundiq apasi. Hurmatli Damixon jengamiz, xush kelibsiz. To'ylar o'ng bo'lsin. Marhamat, bir жақсы tilaklarimizni bildiraylik. Samimiyetek, hurmatli to'y mehmonlari, bugun balansning biznesdan berayotgan to'ylari o'ng bo'lsin. Balansning 40 yaşlarga o'zine qutlug' bo'lsin, umr jasi uzoq bo'lsin. 70-80 yaşlarga qadar chiqay bersin. Musulmon bo'layotgan balamizning ulkan jet bo'lsin. O'qishga borgan, o'qib kelgan, uylangan to'ylari bilan nasib etaversin. Tuqqan tuqqanlarına, atasına, mamasına mehrimli qabul bo'lsin. Rahmat, salamat bo'linglarga Murundiq apasida aytilgan tilaklar qabul bo'lsin deymiz. Hurmatli jasli kunlarimiz, ota-onalarimiz bilan kuni bilan aytilgan barcha yaxshi tilaklarimiz ferishtaning o'nglarına shalinib, Alloh taolamizning dargohida qabul bo'lmay deymiz. Tilak desa, yaxshi tilak ne tilawdi bilar edim, to'xtamasin so'qqan yurak sizlarga zo'r deb savob tilar edim. Bilan shang'arag'iz vaqtida, tezliklar vaqtida sizlar aman bo'linglar, sizlarning oldingizda ular aman bo'lsin. Hamisha ag'ay tuysmanlar, Xudo-Xudoylar ko'rsin, ustida yaxshi kunlarda, to'ylarda quchoq ochib ko'rsin sizlarga nasib etgin deymiz. Yana bir marta to'ylarimiz o'ng bo'lsin. Hozir savg'an bir minut to'xtab turaylik. Hozircha men kel. Apam kelsa, Xudoga yapamiz. Kelib o'tirib bir minut. Lekin aziz mehmonlarimiz, bugungi shunday ajoyib el xalqni jinob to'y berib o'tirgan to'y yillari, ya'ni bizning Salamat ağamız hamda Elmira jengamizni dunyoga keltirib, tarbiyalab o'stirib, menga ulini uyaga, qizin qiyaga qo'ndirib, bugungi kuni adula ulg'on ajib bo'lib o'tirgan iki anamizga birday arloyi bir ajoyib sovg'amiz bor ekan. Tabislarim teksin arqali, alg'i saldim teksin arqali. Sen tavunsan suyur arqamda, ana shanim barina shukr deb nega farzandlaringiz salomat hamda Elmiraning iki anasına arnalgan o'z olduna tayyorlagan bir esdalik sovg'asi altın yüzükler dedi. Marhamat, qabul oling analarimiz. Sizin kulkiyin akıl sağlamız Palapan biz bulsak sizler paramız Mihrim olar sizsiz analar Mihrim olar sizsiz analar Her aytkan sözünüz akılımdan Rahmetligi baxtimizga anajonlarimiz zaman bo'lsin, hurmatli anajonlar. Baxtimizga shunday farzandlaringiz zaman bo'lsin. Shu farzandlaringizning qiziqlarini ko'rib sizlarga nasib etsin deymiz. Barcha to'yimizda bir yaxshi tilaklar, duo fatihalar bilan ochib bergan jasli kunlarimizga arnalgan sovg'alar bor ekanligi to'y yillarining. Demak, marhamat arloyi sovg'a salomlarimiz jasli kunlarimizga topshiraylik. So'ngdan mana xattaldan kelib sovg'a topshiradi mehmonlarimizdan iltimos etamiz, sal to'xtab turaylik, hurmatli mehmonlarimiz. Sebebi azimli ata-onalar jasli kunlari bir-birine sovg'asini topshirib, bir estiruvchi suratga tushirib olay. Sondan keyin ag'ay tuysqanlar olib kelgan sovg'a salom bo'lsa topshiruga ruxsat deb biz o'z oldina vaqt ajratamiz. Ham endi hozir lekin jasli kunlarimizga arnalgan sovg'alarimiz bir o'tirib jayg'asib olinglar. Shunday bizning Raya apamizning
arnayı alıp koygan savgası var deydi. Endi bir tay alıp geleyim desek, restoranga taydı kirgize almasız dedik deydi. Sonun için taydın akşası 10 milyon so'm akşalay sıylık ağaylar. Kanivettin içinde. Arkamat taksırayın. Salamatama kelçi salamatama. Toy berip atqanda umut ketken joksun mu? Үйдің иесі de sizde alsın deb atırganmız koy akşam. Bәрбір кетек кішеме бересің о пайдасы жоқ, иә? Саламат ағамыз бізге қайын жұрттың берген ақшасы 10 миллион сом ақша дейді ал. Қайдың ақшасы деп атыр. Саламат болыңдар. Murnu kata yenesinin de arnayı savgular. Salamat ağa! Salamat ağa! Toy iyesi! Hay alo! 5 minut kelip duracak. Keli kabarlasa, kel. Hazırla savgular kep atırsak amdeki. Toydun görgü padargı, şaydın görgü zabargı, şaydın görgü maliyerke, traktordun görgü selerge deydi ağaylar, ya? Arnayı yaşayıp savga salamlar, kablanlar, sonların başlarınız bir kettir, естер үшін суреттерге түсейік. Нелер ебіп атыр. Басқа меймандарымыз ілтимас тоқтап тұрайық, ә? Мұрынды қата ене сауғасын тапсырып атыр азыр. Камераға түспей қалбатса ағайындар. Кімнің не тапсырып атырғанын түсінбей қалбады, соның үшін асықпайық. Қазір жазылгөндерімізге рұқсат береміз, той иелерін осы жерге алып қаламыз. Сауға салама келген меймандар сол уақытта тапсырасыздар. О, баракалламнеге біздің Дамехан жеңгеміздің арнайы ажайып сауғасы, Аңқылық баласына да алып келген сауғаларын тапсырып атыр, иә? Бұның дейсің ба? Енді бір суретке түсіп алайық. Ілтимас аржақта кертқан меймандарымыз тоқтап тұрайық, құрметті меймандарына. Жасыл гүлдерімізді ниятты ұрып қоя бермейік. Бір суретке түсіріп алайық жасыл гүлдерді. Сіздер бәрібір сауғаны әммесін әкеткен жоқсыз ғой. Тек тойдың иелерін әкетірсіздер. Қазір тойдың иелері сол жерде қалып сауға салып қабылдап алып тұрады. Дұрыс емес пе, иә? Сол жасыл гүлдерімізді ірке бермейік. Кел, Эльмира жеңге келейік, саламат аға, кел. Баламыз қайда? Атаң қасында тұра бер, атаң қасында тұра бер. Бір естер үшін бір суретке түсейік. Toylar құтлан мүбәрек болсын. Ендігі мұзаппар той қыламыздың пайызында сұрғаларда отырып жайғасақ болады. Біздің аяқ ағамыздан Халима шапамыз сізді кіте отырып тұрын ақсыға. Аяқ ағамыз бен Халима шапамыз кіте отырып тұрсындар. Демек, той иелеріне таярланған сауғаларыңыз болса, әкелімдерге Саламат ағамыздан Эльмира жеңгемізді осы жерде тұрайық. Меймандарымыз сіздерге сауға кеп атыр, сауға саламға қабылдап тұрыңдар. Және де осы жерде біздің Саламат ағамыздың неге туысқаны інісі Мирас ағамыздың шаңырақ атынан бүгін кешеміздің қаһарманы Диярбек баламызға арнайы бір велосипед алып келдік деп жатыр неге әкелеміз ортаға. Мирас ағамыздың шаңырақ атынан. Міне әзіз меймандарымыз. Неге Саламат ағамыздың және де дайларының атынан және де ақшалай сыйлықтар деп жатыр. Дайлар сауғаларымыз тапсырып бір естер үшін суреттерге түсіп кетейік меймандарымыздың той иелерімен анық документтестіріп, сондай сауға тапсырдық деп документтестіріп қоямыз. Келіңдер бір. Бәрше қонақларымыз сауға салам алып келген меймандарымыз болса, сауға саламдарымыз тапсырамыз. Сыртта жүрген меймандарымыз болса, мұзаппар тойханамыздың ішкерісіне пайызды дастархандарымызға мұрат етеміз. Қолы шебер аспаздарымыз тарапынан даярланған бүгінгі тойымыздың ас-ауқаттары Қарақалпақ халқымыздың милли тағамдарының бірі болғаны жүгері бүртік тағамдары дайын болып жатыр. Столларымызға тартылып жатыр. Барша келген меймандарымызға және бір мәрте шағымды іште тілейміз ағайындар. Болды ма сауға салам тапсыратын меймандарымыз? Болдық па? Бір суретке түсесіздер бересіздер? Екіміздің орнымыздан тұрайық. Шапат тастай беріп. Енді
Жүрген тойханамыздың төріне қарай барамыз. Төрде бір азғандай жұмысымыз бар енді үшеуміздің аяғыға. Соған жігітте сөйлесін. Aziz mehmonlarimiz endi asıl xatlar stollarımızga tarqalib atır. Azg'anday tinchlik saqlab, barchamizni qatlaringizni, g'alatilaringizni iltimos etamiz. Sebebi biz o'rtamizda to'yxonamizning to'rini bugungi sud to'yimizning sebepchilari bo'lganligi, bizning salomatligimiz hamda so'yingan shengimizning shunday tomonga keluvini o'z oldina bir o'tavdirib uy bo'luvini sevishib bo'lgan insonlar, ya'ni salomatligimizning ota-onasi, bizning ayolimiz hamda Halima opamizni o'rtamizga olib keldik. Hurmatli ayollar, Halima opam bugungi to'ylashni qutlug' muborak bo'lsin deymiz. So'ng tezliklaringizga ahliqlar suyuqlar surat qilsa, o'sha ahliqlaringizning qiziqlarini ko'rib, ulardan bir yaxshi to'ylarini ko'rib, ulardan shodliklar suyuqlarga nasib etsin deymiz. Umr jashlaringiz uzoq bo'lsin. Sin-sinbatga ega bo'sbaysiz, qarab tursam birinchi bir qizlaysiz. Tezliklardan ag'ay do'stlarning ahliqlarining ahvol-baxtına alayim 80-90 yaşlara tartışılay turbaysiz. Umr jashlaringiz uzoq bo'lmay deymiz. O'zgarib boran yillar surati qadrini anlatib tırnak sürekli. Men uşun tavlarda büyük hürmeti, bayılığım, devletim, atam ham anam dedi. Nege aldığınızda bir kadar prezidentlerimiz, ul kızlarımız, kelleriniz zaman olsun deyimiz. Endi olsa ösürüp, kamalla geldirip, sunday derecege жеткерген prezidentleriniz sebepten, yani ul kızlarınız, kelleriniz, aklıklarınız sebepten sizlerge tayarlanan arnayı bir özgüçe savgaları var ekan. Demek başka mimarlarımız kollap korlap olursa, karşı prezidentlerinin ata-anasına arnalgan aşağı savgalarını tapsırığa ruhsat edeyik ağabeyler, marhumat aşağı. Sağ savmetlerine prezidentler geliriz. Suratlarga tushamiz. Endi savdo salom olib kelgan mehmonlar bo'lsa, marhamat odamlarga qutlug'lab, savdo salomlarimizni topshirib, esdalik shuni ata-onalarimiz bilan birgalikda suratlarga tushamiz. Marhamat. Bizning ajoyib safolar, toshning, moshning, surochning bo'ldi. Yigitlar bo'ldimi? Demak, aziz mehmonlarimiz elimizga asafotlarning vaqtida biz mehmonlarimizning o'tirgan joylarga borib, har bir stoldan hammaning atini bir shaxslik bo'lsa, shunaqaqa bir shaxsliklar bildirsa, ham bir stol ajoyib tilaklarimizni yetib chiqdi boshlandirsa. Balajonlarimiz hazır hammasi quvonib o'tir, sebebi shu balajonlarimizning quvonishina quvonish bo'lsin. Elimizning xalqimizning shunday shaxs kunlarida, to'ylarda xizmat qilgan ajoyib yigitlarimiz kelib turibdi. Demak, bo'lay bo'lsa biz navbatda o'zimizning Shumbayimizning Shumbay Disney Show yigitlari tarafidan tayyorlangan bugungi Yarbek bolamizning arnai sunnat to'yidan mehmonga kelgan yigitlarimiz, ya'ni ajoyib arsonlarimizni to'yxonamizda ishga rad etamiz. Marhamat, sağ sohbatlar bilan Shumbay Disney Show arsonlari xizmatlaringizda izlar.
көңіліңізді бір шапалақ қоямыз ағайын. Рахмет. Бұларам мақтылы жаратылған дейді ғой. Асылыларым жылты менен жаратылған. Демек асылылар төрге барамыз ғой. Барлық кішкентай балалар келейік. Асылымның қасына келеміз. Әмме кішкентай балалар келіп. Кім ортаға келсе сауға беремін. Тұр балалар. Тұр. Асылымның қасына тұрып. Бірінші жиналып бір суретке түсіп аламыз. Кел. Барлық кішкентай балалар қызлар әммеміз келin. Ондай болса, мен қазір сіздерге сұрау беремін. Сіздер мен деп жауап беруіңіз керек. Жақсы ма? Yaxshi mi? Hamma men deb bilamizmi ya? Durustmi? Aniqmi? Xo'p. Ha, unda kelib qarab so'rab. Kim otasining bolasi? Bo'lsin, yeli deb baqirib aytamiz, yaxshimi? Kel. Kim otasining bolasi? Молодец. Kim opasining bolasi? O'g'o, haligi. Kim papasining bolasi? Kim mamasining bolasi? Kim buni deb chiqadi? Rahmet, iyisi barları ünde bakkan çok dep dur gelsin gözlerimce. Kişkanda işaralarga men dep bakıyorum. Al yerinde hazır sizler menen kosuq aytamız. Men kosuqdun basını aytaman, sizler izini aytınız gerek. Yaxşı mı? Жаңа dep bakırıp aytasız. Amsat kosuq ketip qanege. Papayam, papayam. О, молодец анаге. Открывайте дверь без ключа. Ого, аккуйли, кіршағам. Мынау болады. Мынау болады. Бұл табачақ. Көтім болды, мұның бәрін естіп сені үйден шықтым далаға. Hazırki zamanda ayrılarda aytатын bala var mı ya? Bularga tek открывайте мен без ключа. Мынау болады. Мынау болады енді. Тек сөйтіп чук-чак деп жүрмейсің. Ал енді поезды білеміз ба? Кел. Кел. Сен поездың басы бол. Поездың иесі, поездың басы болсын. Сізде әмді ерің. Алдымыздағы адамның иінен ұстаймыз. Белінен ұстаймыз айтуын. Тоқтап тұр. Келіп жүр демедім, тоқта. Оны шығасы? Емін қалтаңда? Шығар. Ақша бар ма? Оны шығарып тұр. Бір қатар оны түсілеміз. Елі жүрім демедім, жүріммен кештім. Мәйді, қалеген жерінде тұрсын айту. Кішкентай үлгенім деген жоқ ал. Қоя берді. Ебе қосыла ма? Жығылып қамай ма? Сөйтіп үйден бірақ жігерге таңдыр шықай. Қашан, қасың аты жүрсің оны? Oldu maqsana жайғастырдыңыз ба? Енді hazır тоқтап тұр. Асыға бір еткенсі, ya? Құдағай апасыз өзіңіз арқада жақсы баса алғаны? Білмеймін ғой, біреу алып келсін. Кім бар ма той иелеріне бір осы шаңырақтың келіндері? Соғызға берін. Тоқтап тұр. Тыңлап алың. Әзірше қолтысып қойдыра берін. Тыңлап алың. Сіз мыналардың алдына түсіп, әзір жүресіз. Музыка менен шығасыз, шығып болып есіктен шығасыға оң қапталда үлкен балкон бар. Сол балконға барып асықпай бірме-бір бөлістіріп бересіз. Жетпей қалғаны менің емес сіздің мойныңызға. Білмеймін, жетпей қалған магазиннен әпересіз қыласыз. Соның үшін демек, мынау шықтық тұған. Демек дайымыз ба? Әмді қазір пойыз болдыра ажапаңыздың ізіне ересіз ба ажапаң сіздерге сауға береді. Яқшы ма? Ал, музыка маэстро пойыз жүреді. Кетіп қареген. Андашқа бір майда құлақларыңыздың ішіп болсын, е? Рахмет, ал кішкене балаларымыз сояқта сауғаларын ала берсін, қайтып құдайдың өз яры болсын, жаңа бір пакет жетпей қалуы мүмкін ол. Қалған жағы өздеріңіз білесіз. Мен соң үшін басымды ашық қылманайыққа шығарып жібердім. Болмаса атасы әжесіге менің жағымнан алып, мен бағам
Demek aziz mehmonlarimiz, şeref mertebe barchangizga to'ylar qutlug' muborak bo'lsin deb endi ko'lning jirasiga g'az, to'yning jirasiga sazdi. Biz bugungi to'yimizning ajoyib sazli suhbatlarini boshlandirayotgan nama olib bugungi to'ylar bilan qutlug'laymiz degan mehmonlar bo'lsa, ansambldagi yigitlarimiz sizlarning xizmatlaringizda barasizlar, nama olib atingizni yozdirasizlar hamda ajoyib sazli suhbatlarimizni boshlantiramiz. Demak, olay bo'lsa, hurmatli mehmonlar, navbat saz suhbatga birga arsonlar bilan birga o'ynaymiz harakat. Ya siz gelin, ya ben varayım. Ya siz gelin, ya ben varayım. Aman can oynayın sana toy olsun. Eyvah. Ya ne gidiyorsun toylar olsun bana. Hayır. Salamatlık arası ravaş.
Ayam atanın munduk ballarının atıran munduk balası Adilbay ağamız, Gülbaşı afamızın atanlar Mahmat devam ederiz. Şarşama tek şarşama hayatımın tamsana çoğunlukla birliğin şarşına kurtarayım. Varlık bugün bir görmedim güneşim şirin yapıdım yok şirin kızlar sizin görmedim baykayım en düşük havaydayım yarın bilgesin yarın bilgesin şarşama tek şarşama hayatımın tamsana çoğunlukla birliğin şarşına kurtarayım. Şarşamadık şarşama hey! Adilbay ağa Gülbaşı afamızın atıran. Hop! Ayam atanın munduk balası Adilbay ağamızın atıran. Gülbaşı afamızın atıran. Yuşamız eyvallah. İmran'ın papamamasını atıran dostlarımızı devam edilmez. Tanspay İmran'ın babası ağamız Tanspay ağanın atıran. Ray afamız babası var. Yaşamız Halil afanın şiirleri Tanspay ağanın atıran. Alayda Salamat'ın şurası Asır Roza'nın şevarakatından devam edilmez. Salamat'ın kalesi bir Doyalım dostun yaşamaz. Salamat'ın şurası Asır Roza'nın şevarakatından adresi Salamat'ın mirası adına.
Salamatlık murdu kadarsa, ıhlas akadan kişağına kadar dalgıca gözler. Ihlas murdu kadarsa, bunda toylar melekte fayda. Salmasın yaşamaz. Salamatlık murdu kadarsa, ıhlasın adına. It's
Thank you.